Igitondo cyiza nanone kandi tubaye ikaze ku makuru yacarambuye mu gihe kugezweho nanjye Fred Nyagasana akomeza abahazi byiza rero niba uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali tuguha ikaze kandi niba utarakanda subscribe n'ubuntu ukande like ndetse usigaye igitekerezo kugira ngo tujye twibanira gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi. U Rwanda na RDC rero byemeje umushinga w'ibigomba gukorwa mu kugera ku mahoro arambye. Inkuru yanditswe ku itariki enye z'ukwa 11 2024 saa 7:2 hamwe na Denis Insengiyumva. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeje umushinga w'ibigomba gukorwa mu kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Angola nyuma yo guhura kw'inzobere rero mu bya gisirikare z'ibihugu byombi mu mpera z'icyumweru gishize. Izi mpugukiro zasesenguye kandi zemeza inyandiko bise Proposed Concept of Operations CONOPS abahawe na Angola rero nk'umuhuza nk'uko bivuga n'ibiro ntaramakuru Angop. Perezida wa Angola rero João Lourenço muri Kanama yari yahaye ba Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi umushinga wageza ku mahoro arambye ari nawo rwose ibiganiro bya Rwanda abishingiyeho. Inyandiko inzobere za gisirikare z'ibihugu byombi rero buzemeje igizwe n'iby'impande zombi zemeye gukora mu gushyira rwose mu bikorwa uwo mugambi wa Angola nubwo rwose ibyo bemeye bitatangajwe mu buryo burambuye, ariko mu ngingo z'ingenzi zigize ubwo bwumvikane ni ugusenya umutwe wa FDLR ku ruhande rwa DRC no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Uruhare rwa Kongo rwo ruvuga ko rwose ari ukuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Iyi ntambwe rero yatewe mu mpera z'icyumweru gishize nk'uko bitangazwa na BBC ije mu gihe rero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru havugwa imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta FARDC zifashwa n'imitwe y'inyeshyamba nka Wazalendo. Ni muri urwo rwego rero umutwe wa M23 kuri iki cyumweru wafashe umujyi wa Akamandi Gite uri mu nkengero z'ikiyaga cya Lake Edward muri teritwari ya Rubero. Ngayo ngukoraho ngaho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi tutaravayo reka twongere turebe uyu mugabo Martin Fayulu rwose yabajije Tshisekedi cyazakora kugira ngo agaruze imijyi 120 imaze gufatwa n'umutwe wa M23. Ni inkuru yanditswe nayo ku itariki enye z'ukwa 11 2024 saa 8:04 hamwe na Denis Insengiyumva. Mu butumwa rero yashyize kuri konti ye ya Twitter akuru y'uwa mbere Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ahangayikishijwe n'ihungabana ry'umutekano rikomeje mu burasirazuba bw'igihugu aho uduce dutandukanye dukomeje kwigarurirwa na M23. Fayulu yabajije Perezida Felix Tshisekedi rero icyo yiteguye gukora byihuse akagaruza imijyi avuga ko igera ku 120 imaze kwigarurirwa kugeza ubu ngubu. Yabajije rero ibibazo ku buyobozi buriho bugaragara ko rwose budashobora kurengera ubusugire bw'igihugu, kandi abaza niba rwose itegeko nshinga ribuza Perezida kubwiza ukuri abanyekongo ku ngamba zafatwa zo kugarura umutekano. Kuri uyu wa mbere uri tariki ya 3 Ugushyingo M23 yigaruriye undi mujyi witwa Akamandi Gite uherereye muri teritwari ya Rubero mu birometero birenga 130 mu majyaruguru ya Goma. Bivuga ko kandi rero M23 yagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za Wazalendo, ibyo bikaba bigaragaza iterambere rishya ry'inyeshyamba ku rugamba rw'amajyaruguru nyuma y'imirwano yabereye ku yindi mirongo cyane cyane iwari karifatwa rya Kamandi Gite ryafunguye inzira rero igana mu mujyi wa Beni kandi tanga uburyo bwo kugera ku kiyaga cya Edward ku mupaka na Uganda rero, bityo bituma impungenge ziyongera ku mitwe yitwaje intwaro ihakorera. Nubwo ibintu rero byari bikomeye, igisirikare cya Kongo cyo kivuga ko gikomeje gukurikiza agahenge cyatangaje gitegereje amabwiriza y'abayobozi bacyo kugira ngo bagabe igitero cyo kurwanya inyeshyamba za M23. Iki kibazo cyakuruye icyifuzo cy'imiryango itegamiye kuri leta yagaragaje ko rwose ari ngombwa kurinda no kurengera igihugu mu gihe rwose iki kibazo kigenda cyiyongera. Monsieur Tshisekedi rero carité de reste de RDC tombé in homme de supplétifs de l'armée rwandaise. Le M23 a comptez-vous agir pour récupérer les 120 agglomérations perdues à ce jour? La Constitution a vous empêché de dire aux Congolais comme notre. Ngayo nguko rero igifaransa cyanjye gikeya, ariko ngerageje kubasomera ibyo bari barimo bavuga hariya hejuru mu rurimi rw'igifaransa. aho yabazaga Tshisekedi icyo agomba kuzakora kugira ngo agaruze iya migi 120 yose maze gufatwa n'igisirikare cya M23.
ngayo ngukorera ngaho ni muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye. Reka tugaruke no kuri iyi nkuru rero, aho rwose Israel ikomeje guhangana n'ibihugu byinshi harimo Palestina ndetse na Liban. Israel iravuga ko yishe komanda wa Hezbollah muri Liban. Ni inkuru yanditswe ku itariki z'ukwa 11 2024 n'ubundi saa 10:30 hamwe na Denis Nsengiyumva. Mu butumwa ku rubuga rwacyo rwa Telegram rero igisirikare cya Israel EDF cyavuze ko kishe komanda wa Hezbollah witwa Abu Arida, cyavuze ko rero yategekaga agace ka Barachit mu majyepfo ya Liban. EDF rero yamusobanuye nk'umuntu wari ufite inshingano zo gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero bya roketi na misile ku ngabo za EDF. Mu makuru mashya rero cyagize kiti ingabo za EDF zikomeje kugaba ibitero bike ibyibanze mu majyepfo ya Liban zisenya ibikorwa remezo bya abaterabwoba, gushakisha intwaro no kurandura abaterabwoba. Cyo ni igisirikare rero cya Israel. Umubare munini w'abaturage ba Liban bakuwe mu byabo kubera ibikorwa bya gisirikare bya Israel byibasira Hezbollah. Abayobozi ba Liban rero bavuga ko muri Liban abantu barenga 2800 baguye mu bitero bya Israel. Ibihumbi n'ibihumbi by'Abisiraheli mu majyaruguru y'igihugu nabo bimuwe mu byabo n'ibisasu bya roketi bya hato na hato bya Hezbollah n'indi mitwe irwanya Israel muri Liban. Ngayo nguko rero Israel ikomeje guhangana n'imitwe myinshi irimo izo za Hamas. RDC rero yanze ambasaderi Colonel Shemu Amadi wa Kenya. Ese iyamwangiye iki? Reka dukomeze n'iyi nkuru rero. RDC yanze ambasaderi Colonel Shemu Amadi wa Kenya. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze umwaka urenga yaranze kwemera Colonel retired Shemu Amadi wa Kenya. Yatanze rero nk'ambasaderi ugomba akwihagararira hariya i Kinshasa. Ni nyuma y'imyaka rero ibarirwa muri ibiri umwuka utifashe neza hagati y'ibihugu byombi, ahanini n'ubwumvikane buke hagati y'abaperezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we William Samoei Ruto. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi rero wazambye muri Gashyantare 2022 ubwo perezida William Ruto wari mu bikorwa byo kwiyamamaza yavugaga ko abanyekongo batagira inka, bityo ko rwose bamwe amata aba yakuye mu mahanga. Ibyo Kinshasa rero bafashe nk'igitutsi. Nyuma rero y'uburakari abanyekongo bagaragaje icyo gihe byabaye ngombwa ko rwose Kenya yohereza uwari ambasaderi wa Kinshasa ajya guhomahoma. Umwuka rero wongeye kuba mubi ubwo rwose sosiyete y'indege ya Kenyan Airways yahagarikaga ingendo za Kinshasa kubera abakozi bayo bari bafunzwe n'ubutasi bwa gisirikare bwa RDC. Ibintu byarushijeho kuba rero bibi ubwo Kenya yoherezaga muri Kivu y'Amajyaruguru ingabo zari mu butumwa bwa EAC bwo kugarura amahoro, gusa RDC kumvikana ivuga ko rwose zakabaye zararashe inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Kuri ubu rero Kinshasa ishinja Nairobi kwifatanya n'u Rwanda, ivuga ko rushyigikiye ziriya nyeshyamba ziyobowe na General Sultani Makenga. Ni nyuma rero perezida William Ruto rwose mu mezi yashize yatangaje ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'ikibazo cy'uyu mutwe bijyanye no kuba Kinshasa ubwayo rwose yaremeye imbere y'abakuru b'ibihugu bya EAC ko rwose abagize M23 ari abanyekongo. Umubano hagati rero y'ibihugu byombi kandi warushijeho kuba mubi mu Kuboza 2023 bw'i Nairobi bashingirwaga ihuriro ryiswe Alliance Fleuve Congo ribarizwamo abarimo M23 n'abandi bifuza guhirika ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru avuga ko Kinshasa yarakaye cyane ubwo yasabaga Nairobi guta muri yombi abayobozi b'iri huriro barangajwe imbere na Colonel Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo, gusa bikarangira Kenya ibyanze. Muri Nyakanga rero uyu mwaka Tshisekedi yumvikanye ashinja perezida William Ruto kuba ari we wadobeje ibiganiro bya Nairobi byari bigamije gukemura ibibazo biri muri Kongo bigatuma abipfapfana. Aho rero ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda ihangana bucece n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye kubera kuvugira u Rwanda cyangwa se kuba wakomoza ku Rwanda. Ibyo rwose bikaba ibibazo bikomeye cyane. Akomeje kuri koreraza rero nyuma yo kwihakabyiza n'abagore barenga 400 barimo na mushiki wa perezida. Uyu ni Uwahe Eka andi nindi. Reka tugaruke rero kuri iyi nkuru n'ubundi nayo akomeje kuri koroza nyuma yo kwihakabyiza n'abagore barenga 400 barimo na mushiki wa perezida. Inkuru yanditswe ku itariki 10 z'ukwa 11 2024 saa 12:37 hamwe na Babu Benjamin.
Balthasar rero Ebanga Engonga usanzwe ari umuyobozi w'urwego rushinzwe iperereza ku mari muri Guinea Equatorial yarakomeje kuvugisha abantu nyuma yo kuryamana n'abagore barenga 400 barimo n'abayobozi bakomeye mu gihugu. Ibyo uyu mugabo rero byagiye hanze nyuma y'uko inzego z'ubuyobozi muri Guinea zitahuye amavideo abarirwa mu magana amugaragaza yihakabyizi n'abagore batandukanye. Mu bagore uyu mugabo rero amakuru avuga ko yaryamanye nabo harimo rwose n'abaminisitiri, abayobozi b'ibigo bya leta, ubumwe rero muri ba generali bo mu ngabo z'igihugu, umuyobozi w'umutwe w'abasirikare barinda perezida, umushinjacyaha mukuru, umukobwa w'umuyobozi mukuru wa polisi n'abandi benshi bagiye batandukanye. Mu Balthasar rero yaryamanye nabo kandi ngo narimo rwose na mushiki wa perezida Teodoro Obiang Nguema. Nyuma yo korera inkuru y'uriya mugabo iba Ekimomo vice perezida wa Guinea Equatorial yarabinyujije ku rubuga rwe rwa X yamaganye icyo yise imyitwarire yagaragaye mu biro bya leta. Teodoro Nguema rero yashimangiye ko umubano ushingiye ku busambanyi ubujijwe akorera inzego za leta, aca amarenga yuko rwose aho bizagaragaraho bazakanirwa urubakwiye. Ati bitewe n'ihohoterwa ahambere aha rero riheruka gusakara ku mbuga nkoranyambaga muri Guinea Equatorial no kuba abaminisitiri bafite inshingano yonyine yo gukora akazi ka leta mu rwego rwo gushyigikira iterambere ry'igihugu, umubano ushingiye ku busambanyi n'ikizira mu biro bya leta. Yunzemo ati inzego z'ubugenzuzi zashyizweho kandi uwo ari we wese uzarenga kuri aya mategeko azaryozwa imyitwarire idahwitse ndetse yirukanywe mu kazi. Hagati aho rero umushinjacyaha mukuru yatangaje ko Balthasar agomba kubanza gupimwa indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mbere yo gukurikiranwa n'amategeko. Ngayo nguko rero ni Balthasar rwose waciye agahigo ko kuryamana n'abagore benshi hariya muri Guinea Equatorial. Reka dusoreze kuri iyi nkuru rero muri aka kanya iri kuvuga yuko rwose umupfumu Sarongo yaba yatawe muri yombi na RIB. Ese umupfumu bundi atabwa muri yombi gute kandi afite ubushobozi bwo guhamagara abakuru di? RIB yataye muri yombi Sarongo. Inkuru yanditswe ku itariki 5 z'ukwa 10 2024 saa 11 zuzuye hamwe na Samu Ukabera. Rurangirwa Wilson wamamaye nk'umupfumu Sarongo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho ibyaha bitandukanye. RIB yatangaje ko yataye muri yombi uyu mugabo uzwi nk'umupfumu Sarongo kuwa 31 ukwakira 2024. Sarongo yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, ukwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi rero, impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa n'icyaha cy'iheza ndonke. Dr Murangira Bitsi rero uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yavuze ko Sarongo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho rishingiye ku birega abaturage cyangwa se abantu bagendaga abamurega abatandukanye. Ati yafashwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho, aho rero yarugwaga n'abantu batandukanye akabizeza ko ari umuvuzi gakondo ufite imbaraga zidasanzwe zo kugaruza ibyibwe ndetse rwose n'ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye. Dr Murangira rero yongeyeho ko rwose uyu mugabo yizezaga abantu ko avura inyatsi akaba ngafite n'imbaraga zo gutanga urubyaro. Yagize ati ikibabaje rero muri ibi byose uyu Sarongo wasangaga yamamaza cyane n'imbuga nkoranyambaga nk'umuntu udasanzwe. RIB bivuga ko rero yafatanywe impu z'ibisimba, amacupa atandukanye arimo ibyo imiti, amagi ndetse n'inkono. Kugeza rero maginga ya iperereza riracyakomeje ngukurikiranyweho icyaha akorerwe dosiye ishyikirizwe n'ubugenzacyaha. Sarongo asanzwe atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, muri uriya mujyi mudugudu wa Rugarama ya 2, akaba rero afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata. Dore ngibi rero ibintu byose yagiye afatanywa hariya rwose mu rugo iwe. Katugushimire cyane no kubwo wakurikiranye amakuru yacu arambuye kandi tukurarikira kuza gukomeza kutuba hafi no gukurikirana amakuru yose turi bukomeze kugenda tubagezaho. Ciao ciao, Nyagasana akomeza abahaze byiza no kubishimira muri byose. Bye bye.